Бисмиллах, бүгінгі өтетіміз бәбу марфуатил асма. Есімдерде болған марфуаттар. Ал-марфуату саб'атун, яғни есімдерде 7 марфуаттар бар. Уахия ал-фа'илу, жаа ат-талибу, фа'ил. Ал-маф'ул аллази лам юсамма фа'илуху, екіншісі немесе наиб ал-фа'ил деп атайды. Дуриба зайдун ау кутибат дарсу, наиб ал-фа'ил. المبتدا زيد مجتهد. 4 خبر يعني مجتهد دегенде. 5 اسم كان وأخواتها. كان және оның бауырластарының есімі. كان زيد مجتهدا. خبر إن وأخواتها يعني خبر إن وأخواتها. إن زيدا مجتهد. 7 التابع للمرفوع وهو 4 أشياء يعني مرفوعтарға еретіндер. Олар 4. Бірінші النعت, العطف, التوكيد, البدل. يعني бірінші النعت, екінші العطف, үшінші توكيد, төртінші بدل. Осы 4 аталған ерушілер марфуаттарға ереді. Yani олардың әр қайсына жеке-жеке тоқталатын боламыз. الفاعل, مفعول الذي لم يسمى فاعله, المبتدا, خبر, اسم كان, خبر إن және التوابع. Олардың бәрін жеке-жеке тоқталамыз.